ngibingelele kubabe, bomake, labasha, bonke ngibabingelele egameni likaJesu. Ngingakadlamini isibongo, ngiyamthanda uJesu. Namuhla kunanalusuku lolukhulu, lesima ngesibinzi ngalo namuhla ukuthi siyamthanda Jesu sizathu emthini eCalvary kwehla ingadi leyasusa sono, kwehla emanti lekageza timfo, lokusho ukuthi ingako namuhla siba ngesibinzi sithi sisithile ngale Jesu. Amen. Ngitosho emagama lasikhombisa kepha mina nginamba 4 nelakalikhuluma laba lesi4 ngihlahla lembi angiboni ngicela make shabangu umfundele Mateyu 27:45 kuze 45 na 46. Mateyu 45 na 45 sihloko kufa kwaJesu. Kepha kusukela ngeli-hour la-12 emini umhlaba wonke waba mnyama kwaze kwaba li-hour lesithathu. Kwathi ngesimbi yesithathu entsambama Jesu wakhala kakhulu wathi, Eli, Eli, lama sabakthani? Lokusho ukuthi Nkulunkulu wami, Nkulunkulu wami, ungishiyelani? Labanye abantu lababelapho labamuva bathi aselimuva ubika Elijah. Lomunye wabo wagijima masinyane waya kuye nesiponji wasenya ewayinini lelimudu wasihloma elithini lwemhlanga wetama kumnathisi. Kodwa labanye bathi asekibiyekele sibone ukuthi lo Elijah utawufika yini atemsizisi. Jesu waphinde wakhala ngelizwi elikhulu kakhulu wasekuyaphi. Amen. Siyabonga kakhulu bazalwane lenkosi lesifundisiwe namuhla egameni likaJesu. Bazalwane ngicela sengike ngithatha emva kancane. Kunanasi isikhathi Jesu nakalungiselela kuya esiphambanweni. Jesu bazalwane washaywa kakhulu. Athi lomunye umbhali lapha kumahubo bekalinywa singalinywa. Kusho ukuthi lokulima, kusho ukuthi uvula umhlabathi uvele longaphasi longedushubele ngaphansi. Kusho ukuthi lokushaya kwakhe wakuvula umsele empimbeni wakhe uqinisile ingane. Jesu asalungiselela uhambo lwakhe ayesiphambanweni walukelwa umqhele wameva nowawuhlisibetelwa inhloko yakhe uqinise ingane umtimba wonke. Jesu leso sikhathi leso wahlatshwa ehlangethini kwaphuma ingadi kwaphuma emanti. Jesu waphinde walenga emthini otangena tifikile etandleni nasetinyaweni. Kuko konke lelenkuba labo bazalwane akazange akhale. Wathula njengeve embebabhuzi bakhe. Wathula kubuhlungu isimo singavumelani naye. Kodwa wathula. Yini injongo phela yeJesu ungakhali ngoba kwakubuhlungu lokungena enyameni yakho wethuka ukhafulelwa kodwa akawuzange uthule. Uthi ngazi ukuthi impendulo ithi uyadinga nenjongo ngemuntu. Uyadinga ngemuntu. Ngila kule ndawo lengiyo ngoba ngifuna ukwenza umuntu akufeni kwaphakathi. Kepha aye ekuphileni kwaphakathi. Ngingeke ngijikiswe ukuthi ngishaya. Ngingeke ngijikiswe ukuthi umtimba wami ngikhanza uma donsa ingadi level. Sizathu injongo yami angifuni iphelele. Ngifuna iphelele ekutheni umuntu angafeli lokugodi fatha yamlahlelekile. Inkosi inkosi. Sifunza ini silibandla laNkulunkulu kule ndimana. Sifunza ukuthi noma endleleni kulikhulu kangaka, noma ukholwa ukuthi into ingavumelani nawe, beketela. Ngoba uNkulunkulu wabeketela. Ubeketelelana. Ubeketelela ngoba inhloso nenjongo yakho nawe uhloswe ukuthi uyofike emaphakatheni. Ufisa ukuthi uyobonana naleNkosi Jesu oyikhondako. Ungaphelele endleleni ngenxa yetimo. Bani nenjongo ekholeni kwakho inkosi eNkosini. Amen. Ufika nasi isikhathi Jesu soyalenga emthini eCalvary. So ulenga sokushayelwe etandla letinyawo. Ufika la sikhathi khona phansi uphakamise amehlo akho uyabuka abone uNkulunkulu
uNkulunkulu asishingilile ahamba wathi noma ngabeke lokunye bekwentekile emtimbeni wami kodwa lokho angeke khona kumina kodwa lokho angeke kungenze ngithule ngoba ngiyazi ukuthi kushiwo uNkulunkulu kuyipho lematimba kangakanani uma uNkulunkulu sekangekho kimi ngizawuphila kanjani ngoba uma uNkulunkulu akhona kimi kuba nekhaya uma uNkulunkulu akhona kimi nginemncobeli nemnakekeleli nemntweni impotane impitane kodwa nyalo angeke ngikhone ukuthuka ngiyamemeza babe Eloi ushiyekayo sifunda ini silibandla laNkulunkulu sifunda ukuthi ungavumi kushiywa uNkulunkulu ungavumi kuhamba kude khona kaNkulunkulu empilweni yakho ngoba empilweni yemuntu uyamdinga uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu ukhanya empilweni yami uma sekaphuma nalokukhanya kwakhe kusho ukuthi impilo yami seyitawuphile kumnyameni kusho ukuthi impilo yami seyide umlamuleli sengide umntweni sengide umnobeli sizathu sokuphumile into thini namhlanje into nje akungabi isimo esihlukanisa naKristu ungavumeli uhamba kukhona benkosi kungekho uyafakaza Moses nakahamba naIsrayeli uthi uyade Nkosi cela ungashiyi ngoba kuhamba kwakho nasi kusenta seshuka utawushuka kanjani uma sekangekho utawushuka kanjani uma Kristu angasahambi nawe nginaloko nje namhla ekuseni sibazalwane thembekile uNkulunkulu ngicela singahambi uma angasahambi nasi inkosi kusise amen